hlangana awusibe ngembili inkosi nathi ze MK imanifesto yayo usiphe nje ethu kuyona sibone ukuthi uyayazi into mana ngizophendula ke mawena yabona nje kulozo zinto oshoyo embili engiyithande kakhulu ngoNcamalala uthe ashintsheni amalungu ngoNcamalala kanti hayi ngemanifesto yeqembu yawena ngisho kwaphela bengisho umuntu obethula imanifesto bavela sina ngiatheka noma ngasenze lutho ngiphendula umawela ngento akangibuze yona ngithi mina into yokulala nje ngiyithande ngilindeni please ngithi Mvelasi yabo mfowethu ngiyaphendula lapha masana ngiatheka kulungileke ngabheda mhlambe nginenye understanding about imali yama taxpayers mina ngazi ukuthi igovernment money imali yama taxpayers le kodwa ke itopic ngelilanga ngoba ngiyanibona ukuthi anifuna ngizwe ngithi mina lapha amawela reason why ngithi ngizayivotela MK ithe izocollapse system yini uyilokhu zana i-system le indaba yamaloza eSouth Africa why ngisho njalo bafethu ngizonenzela i-practical example ngendaba umhlaba sithi asithathini umhlaba wethu eyasho njengomalema ubona bese ngiqala nje ukuba impress indaba omhlaba yazi guys lapha ebathenjini sine farm masine farm usitshara ama orange neso mesitshara ama orange ngelilanga sathola itender eLadysmith Provincial Hospital mesithola itender lapha na kuthiwa wege nawe uthule sipushelwe emini nje uwele nomuntu wakhe uthule emapholoba sipushelwa nje mlinde qede mfowethu akiniyeke ngiyangizwa bafethu yabona phela ifutha akhuluma bese bakhona umuntu wenza kanje usho ngiyangizwa phela yazi ukuthi inkosi nathi uzile wele please allow me to respond mana inkosi nathi inkinga inkosi nathi ufike uphendule into ufike usitshela ngento ufike ngabuza nozwana wabuza ukuthi siyayizwa lento eyishoti isho ngoNcamalala kodwa uthi wayengayishintsha ingane sawu president wangasiphendula lapha kodwa usasibuyisela nakuyona ngilindeke ngiphendule ngco ngilinde ngiphendule ngco masona ngithi ngiyaqala ngaphendula bese uyakhuluma it means that siphuza utshwala phela sikhuluma senjalo uyayibona lonto le yabona nje ukuthi wayengayishintsha ingane umbuzo obalekile lo engiphendulo uyayibona lonto le manje uzongwizwa kanjani mangabe ngithi ngiyaqala ngakhuluma bese vele ufake udeviator from the topic so thini uyayibona ngithi mina uNcamalala leNC lesivotela reason why ngakwazi ukuthatha amanye ama certain decision akuyilapha kulokhuzana kwi-constitution yabo is because ba colonized by ama Ruperts ke phela niyazi ukuthi nabo bana interest anyone on a business or understand manginezi imali ngizoba ne power control ukuthi yini ozoyenza yini ongeke uyenze ngeke uyenze ngeke ngineze uqande ngihamba uthi ngamaswi bese wena uyenze amaphuzu uyabona uNcamalala futhi kade saphethe uNcamalala wecontrol ama Ruperts ngiyalapho nje wafa ama Ruperts esikhundleni guys manini uthi wena akakwazanga ukuyishintsha ngesikhathi esasebenza okusho ngoba wayicolonize wayiphethwa ama Rupert kusho uNcamalala wafa kwa ama Rupert esikhundleni wegebe nayo into ngabe uyayibuza mfethu uNcamalala was the head of the intelligence head of intelligence department after u75 92 waba usecretary general kaCyril 94 wazoba yini unational chairperson 97 wadescend kubeni udeputy president kalokhuzana kaMandela wangena wazophuma 2005 lapho 2007 waphuma uMbeki kwikonference yasePolokwane 2009 kwangena uNcamalala till 2019 namanje behlule ukwenza yonke lento lena engayikhulumi ngaphakathi influence upresident ayina uyachaza nje uthi ubephethwa ubesebenza namabhunu kusho sizwa hayi ngingamanga mangabe ngingachaza ngizophinde ngithethe futhi phinde ningene emlonyeni akaqinisi khona mina izinto engakwazi yakela kuma politician mfowethu into yawo wena ube umvoti bese ubheka okufanele wena ngoba le oyixoxayo yamabhunu into engekho ezokuconfuse iqede ukuze ube right focusa kuwena nezinto obothi ziyakusebenzela ngaleyo nhlangano hamba ufunda imanifesto yayo ukuthi ithi izomenzelana umuntu omnyama ukuthi ubani wayevaliwe izokudida iqede ngoba le oyishoyo ayikho ngempela ngoba kwayena uzuma kasaya eParliament uzobani kozoshintsha leyo nto leyo uma ahluleka yena upresident ngoba nalo ozoya sazi noma uzoba president yini so
hlala nje ekutheni president wele i-MK yenze mina uthuma upresident umuntu kade uyifikele wahluleka ngeke ufike uthuma umuntu kumina kade uyifikele wena ngafike ngakuchitha ubucabanga ukuthi kumele umuntu bese ngiyavumelana nalowo muntu kancane because khona ningabatsheli ukuthi wena ukhuzana wewele nogeni ningabatsheli futhi nanokuthi uChief Justice uformer Chief Justice Mogo Wenga ngeke akwazi ukuba upresident walelizwe kade kuyijudiciary ningayi-inform leyo ndaba le yeke nje itrenda la enkundleni zokuxhumana siyingozi sidakwa esiye esontweni sidakiwe ngoba sifike sigxeke isonto liyabheda kanti isonto esiphuzile so ipolitiki ayifuni umuntu ozohamba ngena la ethi kuyabheda la hlola wena kuqala uthi unjani ngiyavala yazi ngithuka ngedwa la enkundleni zokuxhumana kanti iqiniso nje bafethu lepolitiki linzima kunzima ukuthola iqiniso epolitikini idirty game leyana uma uyitshela ufuna ukuthola iqiniso epolitikini qinisile wele focusa kulokho okubhekene nawe kuphela yeah ungalokho ufuna ukuchaza focusa lento oyibukayo khuluma ngento oyibonayo ungakhulumi ngento oyitshelwa omunye umuntu kupolitiki nanokulambela kuyona ipolitiki kuyingozi uthi nowalamba usuthi ubani uyabheda mina ngidlile nokuthi bona umuntu esebenza wele ubusuthi hawu bayadla laba ku-ANC ma ukudliwa ku-ANC awuzingano nizokudla kodwa kahle lento ekhalelwayo ngepolitiki iyefana naleyo ndoda masi yabona iqiniso lithi we are having like the understanding of the world. It's because of ANC into ezivula amehlo yonke into ngoba sesingathi understand umhlaba kangcono nje angisho ukuthi benze kahle noma ba perfect noma nani sikhomenta kangaka nje ngoba sikwazi nami ngiyadla ngabaculi lalela ngitshele abaculi bona badla ngami mina ngidli lutho ngabaculi ngisho ngababiza bonke babekela akukho ngisho isanti nanga lithola ngabaculi ibona kungcona baze bedle ngami angidli ngabaculi mina kodwa futhi awufakwanga politiki wazenzela ngoba uthanda akekho nje ozothi enza ngoba ngibadabukela ngibabona baxakekile siyabonga amapholoba ku right ukuthi sikhulume ngebhizinisi lamapholoba ngaphandle kokuthi athi ubani udinwe obani abangavotelanga obani sikhuluma nje ngomapholoba eyincoma yena eveza ukuhlakani bakhe nomunye onebhizinisi kanjalo nomunye ofundile lento isimple nje wewele sizijabulela hayi wewele phela lento isimple bafowethu phela lento isimple lento yokuthiwa ukuthi umuntu udla ngabaculi imalini ithikithi la kumbuso wamaciko madada ngapha lokudla kulapho mawuzodla ngabaciko ngelo mahala ya kodwa ke qhubeka ngelo mahala ayiyeko lento le mina lokho ngiyikhuzi lento unkosikhona sayiqala ngoba ngiyayibona manje ukuthi siphethe kuphi sesilahlekelwe i-direction manje athi mina ayingakhulumi le ndaba akutheketa ngidedele nikhuluma ngoba ngiyabona hayi kodwa ngidlalela ngiyesilumaze lapha ekusikhipheni entweni yakanongoma ngampela kanongoma ngihuvakasha khona uyabona ukuthi kuthole kanzima lapha kancane nje kuthole kanzima lapha kanongoma bafethu yabona ukuthi ayikho ngampela kanongoma nawo amaphumulo nje kuthwelwe kwanzima ngiyabonga Thando ni right impela nisakhuluma ngentuthuko yendawo yabona phela yabona nje masikhuluma ngomgwaqo wendawo awunakho ukuthi ufundile noma ufundanga noma unjani into esaffecta sonke ezomphakathi uyabona sikhulume ngogesi into esaffecta sonke ezomphakathi lapho futhi ipolitiki engena khona ukuthi laba bakhona kuleyo ndawo noma baphethe benzani ngoba into esaffecta umphakathi khona kunomehluko into ezongaffecta mina yabo into ezongaffecta mina ukuthi ngizolala ngidlini ngiphilisa kanjani into affecta mina le right kodwa masikhuluma ngomgwaqo sikhulume ngopetrol sikhulume ngogesi nokuningi ukubiza kokudla ezitolo izinto lezo ngempela ekumele sibheke yona ipolitiki uyabona sikuye ukuthi siyakwazi ukuyiphilisa ngendlela esiphilisa ngayo uyabona
siyakwazi ukuyiphilisa kodwa zikhona nje izinto ezi-affectayo yize sikwazi ukuyiphilisa njengakho kubiza kokudla uyabona ukudla kuyabiza bafowethu hayi indaba yokudlala kumele kubonakale ukuthi okay ukuze ehleke ama-prices lawa kungenzeka kanjani yabona ngicela ukuyivala lapho ngikaze ngikante Phawula sengihamba bafowethu uzona. hayi ngaphawula bafowethu Mark Mazwana zamaswazi uyazwakala athi washo izithi. Cha ngifuna ukuphawula laba bafowethu. Asike ngaphandle kwepolitiki nani asike sibheka amathuba ethu ezisizwe simnyama. Bese siyabuka ukuthi ukona konke okuwukwethu awukubheka endlini yakho. Ukuthi ukona yonke into ephakathi endlini yakho ungakanani okwenziwe ungcobo noma okwenziwe udlamini noma okwenziwe usibili noma yonke into esendlini yakho iqhamuka kwezinye izizwe so that sizo understand ukuthi ngaphandle kwepolitiki nathi sinendima esidlalayo zonke cosivalela imali nathi sinezinto esizenzayo ezenza ukuthi kube nomthelelo ongemuhle ekuthenini sikwazi ukuya phambili njengesizwe ngizokwenza isibonelo nje esokuqala bonke othisha ababuka le live bazongifakazela ukuthi ayikho into eyinkinga njengokuqoqa abazali beingane bese emhlanganweni wabazali yet kusuke kuzokwakhiwa ikusasa lefamily because kavilakaze ekhaya masithumela ingane yasekhaya esikoleni sisuke sifuna uku-investa kwikusasa elizokwenza ukuthi isimo sasekhaya sishintshe othi ingane zethu ziphatha amafoni o-10,000 kodwa zihlule ukukhokha ischool fees sika 300 rand uyabo so uma sikhala ngamathuba omsebenzi uma sithi sifuna ukushintsha isimo sempilo yethu sifuna ukushintsha ngobani uma si-investa kwizinto ezi-useless then ekuthenini sithuthukise ikusasa labantwana bethu abelungu bashaya ngaleyo nto ufike kuthiwa esikoleni sabelungu i-school fees 1,000 bese afika ufinance wesikole athi ukuze lesikole sizoba nebhasi ukuze ingane lezi ngane zizoya e-Australia ziyofunda we need ukuthi sicontribute o-10,000 umuntu ngamunye kuvunyelwane emhlanganweni wabazali ezinye izizwe uthatha ngisho ibreak esikoleni yolanda ingane yakhe kugcwala abazali ngaphandle kuzopick up ingane thina ezethi ingane izingane izisiqede isikole umzali engakazi alibeke nakanye esikoleni manje uthi ke sizoba kanjani ke nezinto sizoba kanjani nokudla okushiphu uma singa-investi kubantu abanamandla ukuthi befunde i-agriculture kutshala kumanje sidaro ithola abafundi abawu-80-85 per annum abazofunda nge-agriculture so ukudla kuzohlale kubiza ngoba amabhunu awanaso isikhathi sokuyohlala ethaveni edinga ephuza obhiya notshwala obushibhile ethenga ibhili ka-31,000 ngosuku amabhunu ahlele eplazini ayatshala ingane yebhunu ithi iqala iba ingane ithengelwe ithoyizi likagandaganda kwakhiwa imani sethiyayo ukuthi la kufanele wazi wena uzokhula ube umtshali elokhu zami ngizokwenza isibonelo esisodwa nje sengihamba uyazi ukuthi uma ufuna ukubona kahle ukuthi amazulu isizwe samazulu silimele kanjani ubobuka ngesports amazulu amaningi awana nkingi bazogxeka wena bese wena wavela washifta amazulu uma kuzi Kaizer izodlala ibhola emabhida amazulu acontribute 6.9 million ethenga amathikithi imabhida sold out kwimali ezohamba yegoli iyodliwe egoli so each and every team from eGauteng esiyisupportayo makes around 6.9 million per game uma izilethi game emabhida kodwa sonke sinengane esifuna sidlala ibhola so uma sikhuluma ngomnotho sikhuluma ngomnotho uzongena ngepolitiki noma sikhuluma ngomnotho uma sizovula ubuhlakani thina ngoba kunezinto ofanele bazi ukuthi iRichards Bay iyohlala ivika izembe namazulu neRoyal AM because abanikazi bemali eKZN bathatha imali yabo yonke bayihambise eGoli that's why inkolo zaseGoli ohlale ziwo number 1 ngoba ukhopalizana kwiKaizer nePirates ukuthi ingane yaseGoli efunda umatric fanele ithengelwe itablet ayithengelwa ngemali yaseGoli ithengelwa ngemali yaseEastern Cape imali yaseKZN esuka kubalandeli bebhola baseKZN so into engizama ukukuvezela yona ukuthi uma singashifta umnotho sizilawulele thina umnotho wethu ngendlela esifuna ngayo kumanje kufika amaPakistan eThekwini nokudla kwasePakistan azokudayisela ama-South African each and every corner eThekwini linesitolo sikashwama ubhayizi ushwama ithina abantu abamnyama so uma sikhuluma ngomnotho sikhala ngamathuba omsebenzi sikhala ngawo kanjani kuyithile esidla izinto zabokufika uma sesifuna ukulawula umnotho yothatha izinto zethu ngoba ufika athi umuntu aqoshwe i-ANC ilethe amaPakistani adayisa ukudla okubolile ukubone kanjani ukudla okubolile ngoba futhi ungena esitolo samaPakistani uzobona ukuthi ukudla kwakhona kubolile futhi nawe uyiphathi yengozi esinayo wena othenga kubona ngoba kube bengabolile ngabe wena odayisa abantu bakena abamnyama wathenga kumaPakistani so asikhontroleni umnotho kuthina ukudla kuyohlala kubiza uma uthengwa abantu abangafuni ukwakho kwabo ukudla
ngoba iKZN neEastern Cape ama-province angenayo iwinter lapho kumanje sigqoka ama-vet e-vest but sikwi-winter so uma sihlule ukutshala kwi-province yethu kuneland ehlele ebhulu engasebenzisa umuntu iland kaNongoma kodwa sonke kuzosuka itruck liqhamuka emaplazini eMoyi River libheka kaNongoma lihambisa amakabishi kodwa abantu bakaNongoma bakhala ngamathuba omsebenzi beneland abezotshala kuyona amakabishi ikabishi lizofika selu 30 rand kaNongoma ngoba litravelile liyakhona kanti kube belitshala uDlamini kaDabazi belizoba u10 rand ngoba litravelanga uzothi uhulumeni lokho-ke wele bengubuza mina athi lokho-ke wele bengubuza ukuthi le kugweve amakhosi kuney'ndawo ey'ningi okuthiwa kusemame okuthiwa amasima kwamntwana kwaphindangene amasimu kagatsha alibhadwa lapho amakhosi agweve ney'ndawo abalimi abantu uma uzume ethi ubuyisa amakhosi socindezela abantu sithini Alabaster sinento ebizwa ngokuthi Ingonyama Trust kwaZulu. Ingonyama Trust imsiza ngani umuntu omusha okwaZulu Natal. Mina ehluhluwe ngakhelene nesiqiwi, isiqiwi singenhla kwasekhaya umfolozi Game Reserve. Lapha uma ngabe kuphuma ingwe noma kuphuma ibhubesi liqala ngezimbuzi zasekhaya. Kodwa awekho amaminzi noma icontribution isiqiwi esinaso. E-Africa yonkana as a continent isiqiwi sethu lesana sikuyi top 5 eyiqiwe contribution emnothweni kodwa asikusizi ngalutho lapha oLundi uma ugudla ngesiqiwi ubheka oLundi lapho kunophuma khona amabhubesi siqiniseko yazi uma ikhe yakho ngazi kwenzala noma network ngakwena uma ubheke oLundi bake batoyiza abantu bakhona betoyizela i-development ukuthi mayini ayibenzeli lutho lahlala thula ibhunu lasukela lapho lalanda amaphepha lalanda abameli bawo labiza umhlangano lakhombisa ukuthi ama-millions amangaka eliwakhipha annually ngemayini obheke kuyingonyama trust engabasiza engawusiza umphakathi kuzona zonke indawo manje uzoyibheka uyithi leyo nto le othi usisi othi nginamanga akangene la ku live asho ukuthi nginamanga kuphi Ingonyama Trust yenzani ngoba ine-investment engaka even ko Richards Bay imayini ubani ongazi ukuthi lezo izirenta ngaphansi kwamntwana wakaphinda angena neNgonyama Trust yaseNewcastle irenta 11 million per ngenyanga irentela Ingonyama Trust 11 million ngenyanga yaseNewcastle ngifuna lona othi nginamanga ukuthi ubani uSimi Mnyando akathi nginamanga akangene la request nasi space la azongitshela ukuthi wona maphi lamanga engiwashoyo simple and straightforward nje kulezo zinto lezo lapha ngakithi thina akukho ngisho ama development kwathiwa kudala imali iya enkosini kumdletshe kodwa sinesiqiwi la kunezingane ezihlala zingayi ema-university zingenayo imali zokuregister ama historical debts ayisizi ngalutho futhi yonke lonto while sine big 5 contributor ekuyi-top 5 as an African continent asiqwinde lesikhulu ngakhona sisicomputer no Kruger National Park. Can you imagine? Futhi leyo ukuthi abantu bafuna umhlaba bakhale kakhulu ngomhlaba unayo ningade ekhaya mhlawumbe la utshale khona utamati somncane lapho kubonakala khona ukuthi ngempela mongathi uthola icapital nodeda ngendlala wendawo ungakwazi ukwenza mhlawumbe ukuyithuthukisa ukuthi wenze into engcono ukukhala nje malo uzothi uyinike futhi indawo la ujike ungakwazi ukuyenza ibe productive. Esahlule ukususa ukukhula kwakhe. Uma mangithi system kufuneka i-collapse ukuze wonke umuntu abantu abadala ababe namasimafu ey'tshalela benza yonke into lezo zinto zamuncwa funa sicollapse lo system le abantu bekuloyo mhlaba konke umuntu atshalele nyoze nivumi Mhlawumbe uchazele le system okhuluma ngayo yazi kade sikuzwa negama le system yini system yebo Ngiyabonga bona wena sifike la ngithatha khona sazokulalela-ke manje yabo bengiphuma nge-system yabona e-South Africa kune-system e-create-we ama-e-dash law ne le system le mina ngibe-expose kuyona njengayichaza ekuqaleni ngabona siyayizwa i-dash law sichaza iyini system because phela wena mawuthi kune-system thina nothi ukuthi system ukuthi create-we yini sitshela i-system. Yebo, kunento la eSouth Africa ngingimpheke kanjena mhlawumbe uzongisa. Kunento kanjena la eSouth Africa wena wile. Kunokuthi unawo umhlaba, ne? Mhlambe ngithi uyatshala. Yes. Kulomhlaba lo kunama laws. Yes, ngizwe kahle. Kunama laws agovern umhlaba ukuthi wenza ukuthi nokuthi emhlabeni. We understand?
So now into eyenzakalayo lesi wena mhlambe utshala amazambane bese uthola emakethe mhlambe eke nginjobox akuthiwa ufakela malokhuzana amazambane lapho box bekuneze icontract number box bethayo ngasilethela amazambane akho kodwa manje sikunikeza under one condition uthi wena which condition bethi yabona ngoba sidila ngala mazambane lawo sifuna njalo mhlambe ngolosibili usilethela amazambane awu100 ibe kahle ke manje usiletha amazambane awu100 if ungekwazi usilethela amazambane awu100 komunye ulosibili kufuna ube ne-backup system yini i-backup system i-backup plan yokuthi mangabe wena ungahluleka ukwenza lamazambane awu100 ngolosibili ngoba thina sithembe wena njengomuntu esinezele contract uzowathatha therefore sefuna uhambe ofuna abani uweleyo onensimu endaweni ethile uthi wewele ngisacela ukuthi mfethu ngomsebenzi lapha mangabe wenzeka ngihluleka ukunikeza labantu amazambane ngina awu50 ngicela ukuthi kube wena obadayiselayo ukuze ngithole le contract akwaboss ukuthi ngikwazi ubasupply ngalamazambane sisebenzisana bese ethi uwele kuwena ngifuna ngizweke nathi okwesystem ngikhuluma ngabe bese ethi uwele kuwena hayi wemvelase no ngakwazi ukusiza kodwa manje lamazambane wadinga umuntu ufuna u50 ngeke ngikwazi ukunikeza u50 ngakwazi ukusiza ngakwazi ukunikeza amabili ngoba mangabe ngitshala amazambane la imbewu uyithathe ku-investwe ngembewu engangemali ukuthi mina ufuna ngiproducele mhlambe uPick n Pay noShoprite noWillis ngenza isibonelo yabo so therefore angikwazi ukusiza ngakusiza uma uzothenga as a customer ekanje kodwa mase ukurana i-big project enjengaleyo ngesikwazi ukusiza sekuke ukuthi ukwazi umela you go back to box asikwazi ukunikeza icontract ngoba wena awunayo i-backup plan ukuthi uzokwazi sure mangabe kuthiwa awusakwazi ukutshala kulowo season leyo mhlawumbe amazambane akho awuphuma uzosinikeza kanjani muthi ababheka who are these people labantu basebenzisana ingakho bona bothatha ama-contracts kuphi kwaPep bethola mina kwaPep kwaPick n Pay Willis and Shoprite babantu bayi-umbrella yiphi le umbrella when you go deep uthi yiphi le umbrella abantu abamhlophe bonke aba-ona lezi zinto lezi ba-create i-law ne-system ukuthi if 1 2 3 4 5 these are the minimum requirement lama minimum requirement wena nomngane omhlaba ongekwazi ukwamendela iyazama-ke ukuyenza isense lento ngoza akululanga ukudlalela ekuqaleni mana i-practical example no mawena ngizama ukuthini nkosinathi ngicela ukuphawula lokho kushoyo iminute elodwa ngicela ukuphawula lokho kushoyo mfowethu ngoba sizosuke siyolwa nesystem kanti asidingi ukulwa nesystem sidinga ukushintsha i-mindset yethu once yabona mfethu ukube ubukhuluma ngokuthi let's decolonize education system yethu sikwazi ukuthi ivune thina because as South Africans we don't need ilokhuzana we don't need ukuthi sibe concerned ukuthi ubani because 80% in fact 95% abantu abangena eboxer ithina as South Africans so if a system erun oboxer no Pep okuyithina abantu abafanda uboxer no Pep ingasivuni let's change i-system kwi-social media ngaphandle kokufaka ipolitiki if sikwazi ukurun ukucontrol uTikTok kuze kushaye 1 ekseni kunama lives abantu abamnyama then sine power to control i-system ukuzicreatela i-system evuna thina uma sikwazi ukuba ne-rank ethi nginike ithuba uma sikwazi ukuba ne-rank amatekisi asuke eThekwini kaNongoma ulayisha amatekisi abhalisiwe kuphela yini ke ezosihlula ukuthi kube namaklabishi sithi kaNongoma lingena iklabishi eliphuma eBay kuzodliwa iklabishi elitshalwe kaNongoma kuphela izambane ezodliwa kaNongoma elitshalwe kaNongoma kuphela because we will be creating jobs ngaleyo nto leyo uma sithi asahambe siyola ne-Dutch system ngeke sikwazi ukulwa nento esikwazi ukuthi igweme because uma sikwazi ukulawula i-rank yini ezohlula ukurawula umnotho wethu so musana ngicabanga ukuthi ushintsho luzoba sevotini njengoba wena usulibonile iphutha why ungalweli ukuthi thina esinama followers angconywana ku TikTok let's change i-system kwi social media ukuthi nangu unkosinathi uyatshala na usayifundile i-agriculture so uma sayifundile i-agriculture unkosinathi why singasupport unkosinathi sipush sithi ke la ku social media ngolesithathu we are pushing ibusiness umnotho kaNkosinathi su10 simakhetha uNkosinathi ngomsombuluko simakhetha umyeza because sifuna ukuthi umyeza acreate amathuba omsebenzi for youth yangakubo siyazi ukuthi kaNongoma kuzoqhamuka amaxabishi kaNongoma emzimkhulu kuzinyama kuphi sina abantu bethu abarana leyo nto leyo sasakha amathuba omsebenzi ethu uma sikhuluma ngesystem ekufanele iye eParliament iye either way yosithatha so shona singayilungisile because sine power yokucontrola okwenziwa yithini ngoba
Umanje ungathola ukuthi efonini yakho unabantu abayi1000 WhatsApp nabo izinto useless. But labantu every day bayadla. Bayithenga kuba inyama labantu. Why ungathengi inkomo wena ezu3 udayisa inyama udayisele labantu ohlala uWhatsApp na because you are spending money uthenga idatha kuba elingeke likwenzele iprofit. So ile yonto isystem ekufanele sikhulume ngayo. Hayi wele ufuna kuza nje nawe khona lapha eduze wele. Yabo mina nawe sikhuluma into eyi1 is just that us understand ngenza practical example ngenye into mhlawumbe wenze ngenye engikwenzela isibonelo njengamatekisi still is a system amatekisi ngizokutshela ngento ke mina ngiguleke wona kwamvela sisetshenziswa itekisi futhi amatekisi amaningi awanawo ama permit muthi yalandela ukuthi why amatekisi engaphuma ama permit because khumbula ama permit akhipha u Department of Transport ebody nema respect mangabe uyasebenza njani sinemoto la isuka la mana ngicela ngizokutshela ngesystem ukuthi why ngithi system senze igama system ngoba engafuni uku-individualize i-particular portion ye-system kunemoto esinesuka la ephephezithethi zegoli zakompangeni asinawo amalokhuzana ama-permit muthi alandela umuntu ohamba u-apply i-permit because khumbula uyaboshwa la mgwaqweni imoto ziyakuphanda kwenza yonke into zakho leti imoto yabo now if usuka ngemoto la ingenayo i-permit wenzani uthi u-apply le-permit eMaritzburg bekutshela ukuthi abana-assistant kukhumbula if itekisi izosuka edrobheni ethile kufanele be ne-stand salolo drop nalapha yakho so mangabe nginama-route awu5 ngine-Durban ngine-Pietermaritzburg nginempangeni egoli eshona le now istand sami lesisuka la i-point system istand sami isukela eThekwini kusho ukuthi nginestand eThekwini mengifika eMaritzburg anginaso-stand lowo permit ayiphumi kuze kuphume i-permit kufanele kube ne-stand se-route la uyofika khona khumbula amatekisi ufuna wonke mangabe epake ngaphansi kwama-shelter according to ilaw futhi kamasipala ecreate ubani a-tax law that is why if we call us that permit avalwa ngesikhathi sikaZuma lokuthi uzomvotela ama-permit avalwa ngesikhathi sikaZuma lokuthi uzomvotela asiyeke angifuni ukuvula indaba amatekisi la ngibuye ngize la indaba enenyama uthe ngilokhuzana no WhatsApp mhlawumbe more than 1000 mhlawumbe right kulonto le nyama uyazi ukuthi ukuze udayisa inyama kufanele ukuthi uhambe kwamasipala u-applyela i-permission yokulokhuzana okudayisa inyama lo permission when you go there i-permit kuna one uthole isite ukudayisa inyama yes mase uyitholile isite ukudayisa inyama funa kuhambe ukuthi unawo nama-qualification of food poisoning and all those stuff muthi alandela loo nto leyo ukuthi ahambe uyifundela uyithola bekutshela ukuthi hhayi umasipala usungenenye project mhlawumbe la emevili ngeke ukwazi ukusebenzisa lo mhla is a system hayi ayikho lento sibe nelo yethu yase-Afrika ezofuna thina because remember mangabe benza loo nto leyo bavikela amabhizinisi abo la e-Richview eMayville engiyirentela 1.5 per annum umasipala wethe ngobonile uyayithatha uyi-applyele uyithole uyirentele 1.6 per annum ngonyaka 1.6 ukwenzela into eyilula musana ukuthi bafethu ngeke sikwazi ukudevelop mina ngaye ukusebenza ngo2011 ngiyayisebenza ngoba ngabona ipotential ukuthi uma singayisebenza sezenza izinto sizokwazi ukudevelop kumanje nginenye iplan yokwakha imiqasho because sinamandla kulezo zinto uma sizoloke sithi yonke into wrong ngeke sikwazi ukudevelop ngiyabona abanye bekhomenta bethi abanye abantu ngeke bethi wayetshela imandi yakho umqondo wakho ukuthi ngeke usupport either way ayikho ibhizinisi eliyokhula lenziwe umuntu osevele osezigxeke yena qala so asifunde nje ukuthi wenza into ngoba ubona try izinto musana ufuna ukuthi fanele kuhanjwe kuyozanywa imali ethile fanele ngeke ka-NYDA ngithola i-funding mangayithola ngifunding ngizome ngixeka ukuthi ngeke ngisavota ngoba ngazama ngahluleka wena ufuna wenze ukuthi ube nemali izoshayela wena ipolish wena i-idea yakho izikusebenzele musana ukuthi nikhame namali okay wele kenze ukuthi ube nemali lento ishoyo uma ngabe kuhlangana abantu awume nkosi kade ukhuluma kade awume kancane mfethu wewele uyabona nje ukukhuluma uthi uma singahlangana uzothiwana umona ngoba abantu abamnyama baphiliswa kweinkawu inkawu uma uyiphosela isixa sika banana lapha kuba khona ebaleka nawo sizothi sitshala amaklabishi la sithi sonke mlazi siyahlangana siyintombi zangakhona sitshala amaklabishi usuke yodwa nje vele yoqomndoda yomunye sekuyaliwa ke manje kubanga indaba yemqomo